ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарзода ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. тавре дар нашрҳои қаблӣ иттилоъ дода будем. 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлосияи шашуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Телефонҳо 221 98 35 223 19 48. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-юми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва намояндагони воломақоми кишварҳои аъзои созмон иштирок намуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-юми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, роҳбарони мақомоти нақлиёти кишварҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд. ҳамоиши мазкур ба 70-солагии таъсисёбии созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда, ҳамчун майдони муҳими баррасии масъалаҳои рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан арзёбӣ гардид. ҳадаф аз баргузории чунин ҷаласаҳо, яъне иштироки роҳбарони роҳҳои оҳани ин созмон, беҳтару хубтар намудани фаъолияти интиқоли бору мусофир ва ба нақшагирии дурнамои рушди ин созмон мебошад. тибқи таҳлилҳо, айни замон ҳаҷми боркашонии тавассути нақлиёти роҳи оҳан ҷумҳурии Тоҷикистон сол ба сол зиёд гардааст. яъне дар соли 2025 ҳаҷми боркашонӣ ба 6,7 миллион тонна расонад. яъне нисбат ба соли гузашта ҳаҷми боркашони байналмилалӣ 16% зиёд гардид. инчунин ҳаҷми мусофирбарии байналмилалӣ низ бояд қайд намуд, ки тавассути нақлиёти роҳи оҳан 70% борҳои воридотии содиротӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. зимни ҷаласа таъкид гардид, ки созмони ҳамкории роҳҳои оҳан дар тӯли 7-10 сола барои таҳкими робитаҳои иқтисодию тиҷоратии давлатҳои Аврупо ва Осиё, рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ, такмили заминаҳои ҳуқуқӣ ва густариши долонҳои нақлиётӣ саҳми арзишманд гузоштааст. иштирокчиён натиҷаҳои фаъолияти созмонро дар соли 2025 ҷамъбаст намуда, масъалаҳои марбут ба сиёсати нақлиётӣ, рушди инфраструктураи роҳи оҳан, такмили санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар доираи ҷаласа ҳамчунин масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи омодасозии кадрҳои соҳавӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рақамикунонии равандҳои хизматрасонӣ ва рушди ҳамкориҳои бисёрҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти роҳи оҳан муҳокима гардиданд. Мы сегодня рассмотрели развитие трансевразийских коридоров, подчеркнули о том, что необходимость правовой закрепленности как грузовых перевозок, так и пассажирских перевозок, нашли общее, подчеркиваю, общее решение только для развития наших экономик. таъкид шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат ба рушди инфраструктураи нақлиётӣ ва тақвияти робитаҳои транзитӣ минтақавию байналмилалӣ аҳамияти махсус дода, барои татбиқи ташаббусҳои ба ҳамгироии нақлиётӣ нигаронидашуда пайваста тадбирҳои муассир меандешад. Она, так как господин премьер-министр сказал, будет развивать свои перевозки в трансконтинентальном направлении. Он сказал тоже о коридоре Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, и Иран, и Турция, Западную Европу. Но намерения, связанные с новыми современными технологиями или цифровизация перевозок, или внедрение электронной накладной СМГС, не только ЦИМ СМГС, о которой говорил господин генеральный секретарь Транссека, это самое главное. Мы там участвуем и думаем, что Средняя Азия, которой частью является Таджикистан, это самая крупная часть для нашей организации.
интизор меравад ки натиҷаҳои ҷаласаи 53-ми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиёти Авроосиё, баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳҳои оҳан мусоидат намояд. имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ин иншооти бузурги аср баргузор шуд. тафсилоти бештар дар ин хусус. 11 июн таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ин иншооти бузурги аср баргузор гардид. дар он аъзои шӯрои нозирон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супурдани иқтидорҳои нерӯгоҳ, котиботи шӯрои нозирон, саҳмдорон ва роҳбарияти вазорату идораҳо иштирок намуданд. дар рӯи рӯзнома 9 масъала аз ҷумла ҳисоботи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун вобаста ба фаъолияти ҷамъият дар соли 2025, масъалаи зиёд намудани сармояи оиномавӣ, ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ, хулосаи аудитор барои соли 2025, интихоби аъзои шӯрои нозирон ва аъзои комиссияҳои тафтишотӣ ва ба ҳисобгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун баррасӣ гардиданд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода иброз намуданд ки саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар эҳё ва сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун таърихӣ буда, маҳз бо талошҳои шабонарӯзии роҳбарияти олии кишвар нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба кохи нури миллат ва рамзи истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон табдил ёфт. бо назардошти баланд гардидани сатҳи оби обанбори нерӯгоҳ, соли 2025 истеҳсоли қувваи барқ низ нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд гардида, барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат, таъмини истиқлолияти комили энергетикӣ қадами муҳим гузошта шуд. иттилоъ доданд ки истеҳсоли қувваи барқ дар нерӯгоҳ соли 2025 зиёда аз 1,6 миллиард киловатт-соатро ташкил дод ки нисбат ба соли 2024 400 миллион киловатт-соат зиёд аст. таъкид гардид ки ҳукумати кишвар ҳамасола аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун маблағҳои заруриро пешбинӣ менамоянд. танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо зиёда аз 8,2 миллиард сомонӣ равона гардидааст. дар идома аъзои шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар ҳайати 13 нафар ва комиссияи тафтишотии ҷамъият иборат аз 5 нафар тасдиқ гардиданд. ҳамчунин вобаста ба масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини истиқлолияти энергетикиро ҳадафи стратегии рушди ҷумҳурӣ муайян намудааст. барои ноил шудан ба он дар тоҷикистон татбиқи лоиҳаҳои бузург ва миёнаи инфраструктураи энергетикӣ аз ҷумла сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръату сифати баланд идома доранд. рафти корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти ҳаётан муҳими гидроэнергетикӣ таҳти таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон қарор дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатии барнома. дар муддати 18 соле ки сохтмон ва бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ҷараён дорад, сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳ ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардиданд. то ба имрӯз зиёда аз 60% корҳои сохтмонӣ дар ин майдони корзор бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расидааст. инҷо қисми асосии сарбанд ядро мебошад. тавре мебинем корҳои сохтмонӣ дар басти шабона ҷараён доранд. нерӯи хастанопазири сохтмончиёну муҳандисон саршор аз эҳсоси гарми ватандорӣ, садоқатмандӣ, фидокорӣ ва ҷонисориҳост. заҳмату меҳнати шабонарӯзии сохтмончиёну муҳандисони ин майдони корзор намунаи олии ватандорӣ мебошад. хобонидани маводи гилхок ва филтрҳо дар қисмати ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар сатҳҳои 1120-1122 метр бо суръат ҷараён дорад. бино ба иттилоъ дар як ҳафтаи охир то 9 июни соли равон танҳо дар ядро 977,017 метри мукааб ва дар маҷмӯъ дар ҳаҷми 4,756,000 метри мукааб мавод хобонида шудааст.
هر یک قبط خوابانده شده که 30 سانتیمتری میخوابونن. هر یک قبط ما از آزمایشگاه گذرانده و قبط دیگری اجازت میدهیم. طریق ایستری 50-30 همین در آزمایشگاه همین تست ما معین میکنیم که با قبط دیگری اجازت بدهیم. حجم لایحه‌ای مواد گلخاک سنگریزه‌دار 743 میلیون متر مکعب را تشکیل داده تا 9 ایون سال روان در یدرا در حجم 3.8 میلیون متر مکعب مواد خوابانیده شده است. نیروگاه برق آبی راغون واقعاً ساختمان به همتای است که نه تنها نیروگاه عظیم برقی را بنیاد می‌گذارد بلکه آن تکامل سازی متخصصانی ورزیده در سمت ساختمان نیروگاه‌ها، کندن نقب‌ها و عملی گردانی لایحه‌های بی‌نظیر انرژتیکی است. ما جوانان دوران خوشبخت استقلالیت شکرانه‌گزار از آن هستیم که برای آبادی وطن عزیز خود کمی هم باشد سهم خود را می‌گذاریم. طول 2 سال می‌شود که همچون مهندس شعبه نظارت صفت در نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت می‌نمایم. کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون با صفت و سرعت بلند پیش رفته ایستاده است. راغون این نه تنها استقلالیت انرژتیکی بحر تاجیکستان بلکه یکی از مکتب‌های بهترین برای آماده‌سازی متخصصان جوان در سمت ساختمان و آماده‌سازی نیروگاه‌های بین‌المللی می‌باشد. از نیروی تازه و اراده قوی این جوانمردان معین است که آنها رسالت وطندوستانه و بنیادکارانه را برای 100 ساله ها امروز انجام می‌دهند تا در تاجیکستان صاحب استقلال آبادی، پیشرفت، ترقیات و آینده درخشان تامین باشد. آب قبول کنک‌های دائمی یکی از انشاءات مهم ساحل چپ نیروگاه برق آبی راغون به حساب می‌رود. مقدار آبی که چرخه کاری اگریگات‌ها را به گردش می‌درآورد به واسطه این موضع از آب انبار به نقب‌ها داخل گردیده تنظیم و به پایان روانه می‌گردند. آب قبول کنک‌های سوم و چهارم که آب قبول کنک‌های دائمی حساب می‌یابند، این آب قبول کنک‌ها بعضی آب رو وقتی که ما از سطح 1165 متر بالا می‌برداریم، این آب قبول کنک‌ها اول چهارم به کار انداخته می‌شود. آب از همین میدانچه پایان به توربین شخته آب قبول کنک وارد می‌شود. از آنجا به مسافه بلندی 211 متر به پایان می‌خنبد. بعد به کامرای اسپیرال شکل وارد می‌شود و چرخ اگریگات را به کار می‌اندازد. در همان حالت ما اقتدار پوره 630 مگاواتی که در لایحه داریم همان را ما میگیریم. همین کارها هم نزدیک آمده است. ما حالا برای به کار انداختن اگریگات چهارم شروع کرده ایم و تا ماه نوامبر سال 2027 باید به کار انداخته شود طبق پروتکلی که در نزد حکومت جمهوری قبول کرده است. رسالت وطنداری بنیاد این کاخ نو را که هم زحمت مسئولیتناک و هم افتخار و شرف بزرگ است، ساختمانچیان و مهندسان نیروگاه برق آبی راغون با عزم و اراده قوی انجام می‌دهند. زیاده از 80% کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون در قعر کوه‌ها و در زیر زمین انجام داده می شود. اینجا نقب سیمنتاسیونی GCL می باشد. چون این نقب‌های سیمنتاسیونی در نیروگاه برق آبی راغون 6 تا می باشند. در این قطعه ساختمانی کارمندان مهندسی و تکنیکی با عزم و اراده قوی، با احساس بلند وطنداری، با شجاعت، با مردانگی، با صداقت کارهای ساختمانی را با سطح و صفت بلند انجام می دهند. در عین حال در نقب سیمنتاسیونی GCL کارهای نقبکنی، تحکیمات، ارماتوربندی قسمت کف و دیوار و سقف جریان دارد. در نیروگاه برقی آبی راغون کار کرده استیم. در تونل GCL کارهای بتونگیری، کارهای ارماتوربندی و قسمت سیمنتاسیونی رو رفته شده است. پس با ارماتوربندی، قلاب پیشگیری و بتونگیری مشغول هستیم. ما از 2012 در نیروگاه برقی آبی راغون در وطن خودمان مهنت و خدمت میکنیم. وطن خودمان آباد کرده استیم. محض اقدام قطعی، موقع استوار و راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مردم تاجیکستان را به بنیاد بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی دلگرم کرده ساختمان آن را به جبهه ملی و سازندگی تبدیل داد. نیروگاه برق آبی راغون واقعا هم کاخ نور پرحشمت است که سالهای نزدیک پایه‌های استقلال وطن را اقتدار بخشیده ساحه‌های کشور را به سوی رشد و انکشاف راهنمون می‌سازد.
امروز در شهر دوشنبه بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی فوروم بین المللی حزب‌های سیاسی زیر عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری و جلسه مباحثوی در موضوع حزب‌های سیاسی تحکیم پول دوستی و همکاری برگزار شد. قبل از آغاز فورум дар назди муҷассамаи исмоили сомонӣ маросими гулчанбаргузорӣ бо иштироки роҳбарон ва намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ баргузор гардид. иштирокчиёни маросим бо гузоштани гулчанбар ва дастаҳои гул ба пояи муҷассама ба таърих, фарҳанги ғанӣ ва арзишҳои давлатдории миллии халқи тоҷик арҷ гузоштанд. маросими мазкур дар фазои дӯстӣ ва эҳтироми мутақобила ҷараён гирифта оғози рамзии чорабиниҳои форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ гардид. сипас дар меҳмонхонаи Crown Plaza форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ оғоз гардида, зимни он масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои байниҳизбӣ, рушди муносибатҳои дӯстона ва густариши муколамаи созанда мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар кори форум намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҳизби умумирасиягии Единая Россия, ҳизби коммунистии ҷумҳурии мардумии Чин, ҳизби Беларуси ҷумҳурии Беларус, ҳизби Йени Азарбайҷан ва ҳаракати тадбиркорон ва коршиносон, ҳизби либерал-демократии Узбекистон иштирок намуданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид, ки чунин ҳамоиш барои густариши ҳамкорӣ, мубодилаи таҷриба ва таҳкими муносибатҳои шарикӣ байни кишварҳо мусоидат мекунанд. ҳадафи асосии форум таҳкими дӯстӣ миёни давлатҳо ва мардумон, ҳамгироии ҳизбҳои сиёсӣ ва саҳмгузорӣ дар таҳкими сулҳу амнияти пойдор мебошад. дар идомаи форум ҷаласаи мубоҳисавӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун омили муҳими таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд баргузор гардида, намояндагони ҳизбҳои сиёсии кишварҳои иштирокдор доир ба густариши ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба мубодилаи афкор намуданд. дар анҷоми ҳамоиш муроҷиатномаи иштирокчиёни форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ якдилона қабул гардид. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ки аз 28 феврали соли 2026 ба тасвиб расида буд, нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба санаи 23 майи соли ҷорӣ пеш аз муҳлат пурра иҷро гардид. доир ба ин ва дигар масъалаҳои муҳими вобаста ба даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ дар вазорати мудофиаи кишвар ҷаласа баргузор гардид. ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа доир ба ин мавзӯъ гузориш омода намуданд. рӯзи 11 июн таҳти роҳбарии вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник Собирзода Эмомалӣ маҷлиси мушовараи вазорати мудофиа баргузор шуд. дар ин ҷаласа муовинони вазир, фармондеҳони навҳои қушун, комиссарони ҳарбии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, сардорони раёсатҳо ва дигар кормандони масъули ин сохтори қудратӣ иштирок намуданд. зимни ҷаласа 4 масъалаи муҳим мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. нахуст, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, муовини аввали вазири мудофиа баромад намуда, вобаста ба самти босифат иҷро гардидани даъвати шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ, риояи ҳатмии талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт, пешгирии ҳолатҳои саркашӣ аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ, фаъолияти комиссарони ҳарбӣ, ҷалби ҷавонони солим ба хизмати ватан модар ва дигар масъалаҳои вобаста ба самти мазкур таъкид намуд. зикр гардид, ки аз 28 феврали соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба тасвиб расида буд. хушбахтона дар натиҷаи ҳамкориҳои зичи вазорати мудофиа бо аҳолӣ, фаъолияти босамари комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо, саривақт дастрас намудани даъватномаҳо, баргузории суҳбату вохӯриҳои пайваста ва саҳми мақомоти дахлдор, нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ ба санаи 23 майи соли ҷорӣ пеш аз муҳлат ба пуррагӣ иҷро гардид ва ҳамин тавр фармони мазкур пурра татбиқ карда шуд.
дар идома вобаста ба самтҳои дигар аз ҷумла омодагӣ ба сафарбарӣ ва сафарбарӣ, идомаи корҳои омӯзишӣ дар самти мазкур, санҷиши ҳолати техникаҳои хоҷагии халқ, баргузории машғулиятҳои амалӣ, тирпаронӣ, пуррагардонии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар, доир намудани машқҳои муштарак бо сохторҳои қудратии мамлакат, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии захираҳои сафарбарӣ, риояи талаботҳои пӯшидани сару либоси низомӣ, вазъи қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва интизоми ҳарбӣ таваҷҷӯҳи махсус равона карда шуд. ҷалби ҷавонон ба муассисаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар, аз ҷумла донишкадаи ҳарбӣ ва литсеи ҳарбии вазорати мудофиа муҳим арзёбӣ гардид. таъкид рафт ки таҳсил дар ин ду муассисаи таълимоти ҳарбӣ ройгон ба роҳ монда шуда, сол то сол бо назардошти зиёд гардидани шумораи хоҳишмандон ихтисосҳои нав низ таъсис дода шудаанд ва ин иқдом бо маром идома дорад. бо назардошти дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фароҳам будани шароити арзандаи кору хизмат дар сафҳои артиши миллӣ, роҳбарияти вазорати мудофиа ба самтҳои омода намудани кадрҳои баландихтисос, забондон бо маҳорату пуртаҷриба, ҷалби шаҳрвандони солим ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ, хизмат дар намуди захираҳои сафарбарӣ, санҷиши вазъи саломатии онҳо дар сатҳи баланд ба роҳ мондани корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ, бештар доир намудани суҳбату вохӯриҳои судманд бо аҳолӣ, ба шаҳрвандон фаҳмондани моҳияти хизмати ҳарбӣ, ҳифзи сулҳу истиқлолияти комили давлатӣ, боз ҳам баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ дар миёни хизматчиёни низомӣ ва аҳолӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. ҳамчун мутахассисони касбӣ омода намудани сарбозону афсарон, пуррагардонии қисму воҳидҳои низомӣ аз ҳисоби сарбозону афсарони дорои малакаи баланди касбӣ, омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода аз масъалаҳои дигари ҷаласаи имрӯза буд, ки мавриди таҳлил ва баррасии амиқ қарор гирифтанд. дар идома комиссарони ҳарбие ки дар давраи даъвати баҳории шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар натиҷаҳои назаррас нишон додаанд, бо ифтихорномаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. طبق دستور پایش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان سنجش مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری ادامه دارد. این چاره‌بینی مهم جمعیتی در شهر راغون و ناحیه فیض‌آباد با اشتراک فعالان ساکنان کسب و کار گوناگون در سطح ضروری صورت گرفت. راغون یکی از شهرهای اقتصادی کشور بوده در پیشرفت ساحه انرژتیکا و تامین استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان نقشی مهم دارد. ساکنان آن در برابر رشد این ساحه همزمان با تحکیم وحدت ملی، حفظ ارزش‌ها و تامین امنیت و ثبات جامعه سهم نظررس گذاشته در رشد استوار مملکت فعالانه اشتراک می‌نمایند. این است که با مقصد سنجش آماده‌باشی قوه و واسطه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری در میدان مرکزی شهر جمع‌آمد مخصوص سنجشی برگزار گردید. در جریان چاره‌بینی آمادگی ساختارهای مسئول، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، مقامات حفظ حقوق و دیگر نهادهای مربوطه مورد سنجش قرار داده شد. سردار استادی گنرالی قوه‌های مسلح و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر راغون ضمن سخنرانی قید کردند که تامین آمادگی دائمی در سمت مدافع حدودی و سفربری یکی از وظیفه‌های مهم ساختارهای دولتی به حساب رفته برای حفظ امنیت و ثبات کشور اهمیتی مهم دارد. ضمناً مسئولینی که در جریان چاره‌بینی دعوتی مهارت بلند نشان دادند و همزمان والدین فعال و نمونه‌ای از نام رهبریت وزارت مدافع کشور مورد قدردانی قرار گرفتند. البته ما شما امروز شاهد حال هستیم که تمام شهروندان شهر راغون باعث بلندی وطندوستی و افتخار ملی در مرکز شهر راغون جمع آمدند در این چاره‌بینی تمرین‌های آمادگی حربی ناحیه مدافع حدودی. البته این چاره‌بینی با تحکیم تربیت وطندوستی جوانان مخصوصا شهروندان و ساکنان شهر مساعدت می‌نماید. چاره‌بینی مذکور با اشتراک اعضای استاد و بررسی موضوع و مسائل مهم ساحه مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری تحلیل و نتیجه‌گیری کرده شد. جمع‌آمد مدافع حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری از مجموعه چاره‌بینی‌های حربی محسوب می‌یابد که آن همه‌ساله در اساس نقشه یگانه آمادگی جنگی به راه مانده می‌شود.
چنین یک جمع آمد با جلب ذخیره‌های سفربری و هیئت احتیاطی ناحیه فیض‌آباد تشکیل و براه مانده شد. ساکنان شرفمند ناحیه با درک بلند مسئولیت شهروندی و اجرای وظیفه مهم کنستیتوسیونی خویش دعوت مقامات مسئول را عاید به اشتراک در جمعیت مدافع حدودی و مشغلات‌های آمادگی سفربری با امر دل و وجدان پذیرایی نموده در وقت و ساعت معین در ورزشگاه مرکزی ناحیه جمع آمدند. معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد و دیگر شخصان مسئول با هیئت شخصی سفاراسته و قوه‌های احتیاطی ارتش ملی از نزدیک صحبت نموده با حالت آمادگی، دانش و جهانبینی سیاسی و سطح تیاری حربی آنها شناس گردیدند. ساکنان کسب و کار گوناگون و شهروندان در احتیاط قرار داشته از روی اختصاص‌های حربی خود طبق قاعده و طلبات نظامنامه تشکیل جمعیت مذکور جابجاگذاری کرده شده میدان برگزاری چاره‌بینی را به یک مشقگاه حربی تعلیمی تبدیل دادند. مسئولین ضمن سخنرانی خود برگزاری چنین جمعیت‌ها را ضرور و سریع شماریده به شرکت کنندگان جهت آمادگی، دانش و جهانبینی سیاسی و سطح تیاری حربی اظهار سپاس و منتداری بیان نمودند. در جریان چاره‌بینی یک قطار شهروندان فعال و والدینی که فرزندانشان با حیث سرباز در صف ارتش ملی خدمت می‌نمایند با افتخارنامه و سپاسنامه‌های وزارت مدافعه سرفراز گردانیده شدند. در ادامه با تحلیل مسئله‌ها در سمت سنجش آمادگی ذخیره‌های سفربری، تیاری شهروندان و مدافع حدودی و تشکیل بامرام چاره‌بینی‌های دعوت شهروندان در استاد کمیسیت حربی ناحیه جلسه برگزار گردید. با مقصدی در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن مقدس و تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر ترسونزاده کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره این جشن از 459 انشاءاتی به نقشه گرفته تا امروز زیاده از 380 انشاء مورد استفاده قرار گرفته. در باقی مانده انشاء کارهای ساختمانی جریان دارد. در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت دهاتی نوآباد شهر ترسونزاده کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده و سهمگذاری ساکنان وطن دوست بیش از 1 کیلومتر راهی بین دهه‌های سنگقلعه و زیارت‌توت منفرش کرده شد. طبق اطلاع مسئولین تا امروز در حدود جماعت مذکور بنیاد 41 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده. از این شماره 36 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. عین حال یکی از انشاءات جشنی اسفالت پوش کردن راه بین دهه‌های سنگقلعه و زیارت‌توت است که عین حال اسفالت پوش کردن راه‌ها رفته ایستاده است. انشاءات جشنی که در حدود جماعت دهاتی نوآباد به نقشه گرفته شده بود، انشاءهای ساحه تندرستی، ساحه معارف، ورزش و راه بود. انشاءهای باقی مانده را تا جشن 35 سالگی استقلالیت به استفاده می‌برد. در این روز در باغ ایرمی جماعت دهاتی نوآباد تالار ورزشی و مرکز دلخوشی کودکان که از جانب صاحبکار محلی قربانعلی حسنزاده در نزد منزل استقامتیش بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار داده شد. هدف اساسی این اقدام‌ها بهتر نمودن شرایط زندگی ساکنان، رشد انفراساختاری شهر و در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی میباشد. گزارش بختیار قادرزاده و محمد علی حفیظوف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.